Zonet Cable TV Pvt Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u Indian Super League Club Notice United chon Aizol FC train lalbiak dika an senglo thu an soi India ma football ma innala samber Indian Super League Club Notice United chon nizan lama khan Mizoram Premier League Club Aizol FC lam atrangin kumsom ni panga upa lalbiak dika chu an senglo feltak thu an puanga lalbiak dika hian free transfer in Notice United thi azoma kumsang ni somni pasari thlengdai contract an zia pui ane lalbiak dika hi Aizol FC tan season ni chung in lan to yin he tlap tan heng gol riat khungin midang gol khung tur siam sak trum kwa anei man bok season liam ta han ai li ka Aizol FC tan trum somni ain lana gol nga khungin midang gol khung tur siam sak trum ruk anei bok season liam ta azo rual khan Notice United nen thuk takin saizom anni nga la Aizol FC hi chua sanin Notice United lam hi apan zuita anne Notice United hian tu nai loka khan Aizol FC lam atang hian lalrin zo la po an lo sengnu towa season third ma chon Indian Super League Club Notice United ta hian mizo player season liam ta Aizol FC ta na inlan lalrin zo le lalbiak dikatei kan mudon ta anne Football mga club thate inel na lian le ngai lutlo FIFA Club World Cup inel na chu nei chun zom ania nizana ma quarter final in khel monom taka Fluminense le Chelsea ten an king puite nei semi final an lut Football mga ram sang sanga club thabik te inel na lian le ngai lutlo FIFA Club World Cup inel na chu nei chun zom zel ania nizana ma hang quarter final inel na nei tran ania quarter final game ma sabera Brazil Club Fluminense le Saudi Pro League Club Al Hilal te in matsona Fluminense nam avaneizo ka antranga Saudi Pro League Club lian Al Hilal hi gol khatat nei semi final an lot he in khelain Brazil Club Fluminense en gol shot trum som an neya Saudi Pro League Club Al Hilal lam hen gol shot trum som panga nei thungin in khel pum pui thera Al Hilal an chung nong hreta amai ro chu Fluminense lam avaneizo ka antrang ta thung Camping World Stadium in khel monom taka hian minute somli na Fluminense team tan Fuentes siam sak atrangin Matthews Martinelli chon ma an shroina goal akhunga farsa fa goal dang alubel zuitalo second half an tran chautin minute somnga pakhat na Kalidu Koulibaly siam sak atrain Marcos Leonardo chuan Al Hilal tan an sipur aron suta goal dang lubel zui mai lavin minute som sari na Fluminense team tan Xavier siam sak atrin Hercules chuan ma an shroina goal aron khung leya hemi nuwa Al Hilal hian nor zui viewma se goal dang alubel zui talava Fluminense en goal ni goal khatat ne na chain semi final anin pet kai semi final game no zoka Palmeiras le Chelsea te in machona English Premier League Club Chelsea lam avanei zoka antranga an kingpui Brazil Club Palmeiras si goal ni goal khatin an neya semi final an lut he in khelain Palmeiras en goal shot tum sari an neya English Club Chelsea lam hen goal shot tum som pakwa nei thongin in khel pum pui thera po Chelsea lam hen game an thunun zoka achak phu zok an chakta ane Lincoln Financial Field ta in khel monom taka minute som paruk na leka Chelsea tan hian Trevor Chalobah siam sak ateng Cole Palmer chon ma an shroina goal aron khunga English forward goal khung mang hian sikhat fa in Chelsea hian first half ma an shroi second half an tran chautin minute somnga pathum na Rio sa siam sak ateng Estevao William chuan Palmeiras tan an sipur aron sud veleya Chelsea player ni maitor Estevao William hian an sipur aron sud zuita anne hemi nuwa heng goal dang alubel mai lava extra time an khel don ni te point alang man mase minute somriat pathumna Palmeiras defender Augustin Gay chon anlama aron tilut pala hemi nuwa goal dang alubel zuita lava Chelsea lam hian goal ni goal khatat ne na chain semi final an lut zuita anne tihian semi final a Chelsea le Fluminense te hi tu thani riat Johnson lai pel dar som pani le chan ve hian anin machon don anne quarter final in late zani na nei chun zom anile don na Zandar Kwale chan ve Paris Saint-Germain le Bayern Munich te anin machon don na zan lai pel dar khan le chan ve ya Real Madrid le Borussia Dortmund te anin machon bokang UEFA European Championship mai chelam in la chu nei chun zom zel ania
ni zana inkhela Sweden le Germany ten an khingpui te an ne football mga Europe khomol puya ram thabik te innel na lian le ngai hlutlo UEFA European Championship mai chelam innel na chu nei chun zom zel ani ya ni zan lama inkhel munam taka group C lama Sweden lamin point hum an hlo chuaka an khingpui Denmark chu sikhat fain an ne he inkhela hian rampani te an inkhel tok ang reng khop maya targeta shot inkhel chung zong hen trumli ve an neya ball position lama po anin thlau lo hle Sweden lam hi avane zoka an tang tathunga minute somnga pangana an gedal chonin ma an shroina goal akhunga goal dang lubel zui talavin point hum an hlo chuak group C lam tukin lama inkhel munam taka Germany lamin point hum an hlo chuaka an kingpui Poland chu Sydney fain an ne he inkhela hen Germany tan minute somnga pahni na Julebrand chon ma an shroina goal akhunga minute somruk parukna Scherler chon an goal ni na akhung leya goal dang lubel zui talavin Germany hian phu takin point hum an hlo chuak ti hian group C a hen Germany chong khel khata point hum nen ma an shruaya Sweden po point hum nen pahni na omin Denmark le Poland te roin point an la hlo chuak lo thung tennis ma inel na lian le ngai hlut lo Wimbledon inel la chu nei chun zom zel ani tennis ma inel na lian le ngai hlut lo Wimbledon Grand Slam inel la chu nei chun zom zel ani ya ni zan lama inkhel munam taka mi pa lama hian third round na Carlos Alcaraz Garcia chu achaka Spanish star seeded number pani na hian aking pui German star Struff chu 6-1-3-6-6-3-6-4 in akneya next round ain langkai seeded number som pasarina Khachanov po achaka aking pui Portuguese star Borges laka 7-6-4-6-4-6-6-3-7-6 in comeback alantira next round harsatakin ain langkai ve bok seeded number pangana Taylor Fritz po achaka American star hian aking pui Davidovich chu 6-4-6-3-6-7-6-1 in atneya next round alut Andrei Rublev po achaka Russian star hian harsalutuk lavin aking pui Manarino chu 7-5-6-2-6-3 straight set in atneya next round ain langkai British star Cameron Norrie po achaka aking pui Beloki chu 7-6-6-4-6-3 in atneya next round alut Anni ho bakin Thompson Jerry mai baka mirakten an khingpui te nei next round anin langkai zui ve bok mechelama po inel na nei chun zom zel ania ni zalama third round in khel munam taka seeded number parungna Madison Keys achak lava akhingpui unseeded Segeman laka 3-6-3-6 in avan toizoka atranga azin kong atop zui ngalta anne Belgian star Martens achak thunga akhingpui ani aya ranking asang jok Vitolina laka 6-1-7-6 in all sam takin ne na achanga next round ain langkai Anisimova po achaka seeded number som pathum na hian akhingpui Golfi chu 6-3-5-7-6-3 in atneya next round alut Noskova po achaka Czech star hian akhingpui Rakimova chu 7-6-7-5 in atneya next round ain langkai Pavlyuchenkova po Naomi Osaka chu atneya Pavlyuchenkova hian 3-6-6-4-6-4 atne na changin next round ain langkai anne anni ho baka hian seeded number pakhat na champion turarin Kaiber Sabalenka po achaka British star hu hanga takmai Emma Raducanu chu olsam takin 7-6-6-4 in straight set in atneya next round ain langkai zui ve bok BWF Canada Open chu nei chun zom zel ania India star Kidambi Srikanth chun seeded number pakhat na Chautei Chen nei semi final alut Badminton mga inel na ngai hlutlo BWF Canada Open chu nei chun zom zel ania nizan lama quarter final in khel munam taka be selo result kan muwa unseeded India ngana Kidambi Srikanth chun thilro puilan tirin aking pui seeded number pakhat na Chinese Taipei star Chautei Chen chu 21-18 21-9 in atneya be selo zok ni chungin semi final aluta champion turarin Kaiber seeded number pakhat na Chautei Chen zin kong ero atop thung quarter final in khel danga Nishimoto po achaka harsatakin akhingpui India star Subramanian laka 21-15 5-21 21-17 in ne na achang shama Nishimoto hian semi final alut zuita anne
ti hian semi final a Kidambi Strikan le Kenta Nishimoto te hi anin ma chhun zui don ani quarter final in khel danga Canadian star Victor Lai po achaka akhingpui Malaysian star Eulaka 21-6 11-21 21-9 in hne na achanga semi final alut seeded number panina Japan star Naroka po achaka Naroka hian akhingpui nampui pa hatano chu 21-18 21-15 in anneya semi final alut semi final a hian Victor Lai chu a machon don ani mechelampo inel na nei chun zom zel ania seeded number pakhat na Canadian star Michelle Lee achaka akhingpui okahura laka 21-7 19-21 21-19 in hne na achanga semi final a hian huang hne tu suizo chu a machon don ani quarter final in khel danga India star Vali Shetty achak zo lo thunga akhingpui aniang boka unseeded Denmark star Scholz laka set ma saber 21-12 in lazet ma se set dangla te hi Denmark star hian 21-19 21-19 in ala India star hi azin kong atopa Denmark star hian next round ain langkai zuita anni Scholz hian semi final a seeded number pahni na enjuyan chu a machon ve bokang khati zong khain fiam Chanchin Thar kan puan thei te chu ani